kandi wacha ndagushyiramo imigeri ndagucanga. Tumukuvana ariko. Ayinjira. This is God. It was at this moment that he knew. He fucked. No. Turashize none. Dapa. Umva mugabo ibintu ni bibiri. Byabaye bitatusa. Umva se sha mu munsi urize. Ndetse boss. Banyoko. Weka kumoka. Ariko se muze urabaze. Boda kubaza. Izi debe filme wampaye. Filme umuntu ashyira muri televiziyo kugira ngo akure imyotsi. Ubibe ko ari website nziza kandi yizewe. Wakora agasobanuye kazima ukagahereza abanyarwanda bakakugana ari benshi. Ni jese ka. Jya kuri Google. Wandike mu wa akadomo agasobanuye akadomo online. Uhereza abanyarwanda ibintu bizima. Ibyo gufasha wewe bivuga ngo nye. Ntaga agasobanuye gusa wasanga n'amakuru y'ibyamamare abahanzi abakinnyi b'amafilimi n'abakinnyi ba football. Mu kirema nawe wabikora. Ariko uskora agasobanuye keza. Turashize none. Dapa. Urandeba hiki. Wese urandeba hiki. None se nyine nakwibye. Ngese nakwibye. Nakwibye. Uzigihari se? Burya ngo iminsi y'igisambo ni 40 nyirenga. None icyo gisambo muri twebwe ni ikihe? Ni wowe. Rero ese ugita igisambo. Reba buryo usana urabona usa nabandi bantu. None ngiye ko nabyo amfatanye uranyita umujuru uhereko. Ibyo wakoze byo birenze no kwiba. Ibiki? Nereza urwo rumogi. Urumogi Cyane. hano hari se ufite ari uzajya kurubaza nta mogi ntaki. Ushatse kubihakana se? None ndabihakana se ubwo ndemera ibintu ngiye ntazi. Nereza urwo rumogi sha. Ahubwo se wowe warumwe wumvishe no. Turashize none. Se ntarwo wanyweye. Hari umupolisi nk'urumogi se? Ntose wamenya gute ko ari urumogi nk'urwitiranye utarumweyeho ngo wumve nuko. Abantu hamwe mucuruza urumogi biba binama. Reba nka direde ufite. N'umusatsi nazinze ubuse wowe uzinze ntiwaba nkanje. Ibyo uko ruhumura n'iki byo ntago bindeba. Amakuru ndayafite cyangwa ngire nge gusaka iwawe. Kujya mu rugo byo ntago ahubwo se no gufungwa birazamo. Vuga ngo no gupfa birimo. Ari bitugende ndugwe mfunge gusa ariko byo kunyica reka. What? Jesus is Lord. Kiki nyine afande ngiye munyoreza ibihano ko ntago nagoye inzego z'umutekano. Bashaka tugufunga nk'imyaka ingahe? Nk'itanu. Gatane na bene wanyu. Ariko uko wasanga impamvu mumenyera ariko mba naje nambaye civil. Muhigire 7 kuko n'ubundi arani nko mu rugo itanu ndayimenyera. This is God. What? Jesus is Lord. Are you playing? What type of playing is this? This is playing. Ntago bari kumwe. Ariko ubundi wowe kutukomangira abantu muri iki gitondo uratekereza uzayira kubitenya ubu. Akuwachana ntucinga. Mushinze hone. Isara cyangwa nta. Arahita tariye. Funka. Nyoko so araha. Ntaho hariho. Uri ko nashakaga so wowe utumbutse mwinzu uza kureba iki. Nakubwiye ngo ntarahari. Bana wo mu mishimero. Ndashaka so mu gihe sokamvuba. Injira mu nzu n'ubona umutwara. Umuntu uri kumenyera uramuzi. Umva sinshaka no kumumenya sinshaka ko nzamenya n'icyo akora. Ese ubundi wakana nkubaza. Umbaze iki? Warareze. Niba ntararezwe se nawe. Bisa nkabyo rwose. Kana nigeze sinshaka gutanga amagambo Mboga nawe. kagiye mubwira icyo mucakira. Ariko ko mbwiye gushaka
Urashaka so nyine? Cyandi mushaka aho yagiye. Kandi njye ntekereza ko ashobora kuba ari mwiyi. Agiye sinshaka no kugumya gusakuzanya nawe. Umva garuka hanga. Nayamariye. Amafaranga. None urabona naje gushesha ubugari hano. Cyandi ushaka papa aho yagiye uyamwaka. Urayambere se abana mbinyiruru. Urashana uri nyirurugo ariko uri umwana wa hano. Ugomba kuma amafaranga y'umutekano mu gihe nabuseso. Ese kuba turabona mfite imyaka ingahe? Uko byase kose ni warenze 5. None umwana w'imyaka 5 yishura umutekano cyangwa wataye? Ubwo ushatse kuvuga ko nasaze? Tugusaya gusanga uri sanga uri gusandaguza ibyo usanze aha ngaha. Cyane gusa ibyo cyane. Asa mufite mwiki? Umvite dufite amahanga ntushinzwe no kukimenya ntuzafuna kimenya. Ahubwo ndavuga ngo tumuka uva aha ngaha. Abantu babijyamiye muri iki gitondo ukabyukuza kubatera stress. Ahubwo ngiye mukaya ndabona ndenda kwihorera nkisubira kurya. Ese ubundi wa mwana iki kintu urakize mfite? Iki kintu nakimenye nyako na se batari batekereza kukubya. Wakibwiwe nande wakibonye cyavuye he? Umva muri nanze turagifite, mama aragifite, papa aragifite n'umuryango wacu wose uragifite. Pregnant? Wimbunda. Cyane kizanyicisha imuna ndayikura hera. Ngo nawe urayifite se? Cyane. Mbwirira soze. Ariko sinakuga ko papa adahari. Iki cyane. Kandi wacana n'imigeri irazamo. Ntushake. Ase ubundi mubazi biga mu kangana. Ushaka kuhamenyera iki? Nakuga ngo tumukuve hano. Givumbi se? Wabana ariko. Kandi wacha ndagushyiramo imigeri ndagucanga. Tumukuve hano ariko. Ayinjira. Oh my God. It was at this moment that he knew. He fucked up. No. Urashize none. Cyataye. Umva mugabo ibintu ni bibiri. Byabaye bitatu se. Gatatu takwa tonto wawe witero no watatama umutima wa. Wataki. Watarikiwe. Narigize ngo ugiye kumutuka. Aho kumutuka na mutuzeza zatura yitonze yitaje amatage y'isi nabaye. Aho ni hese wa mugabo. Ni mwijuru. Komera ukajya bapfuye se genda jyeho mu buhe buryo. Urifuza kujya mu buhe buryo bwa Eliya cyangwa bwa Yesu Kristo? Shana umva bwa rero bwabworoshe ko yagiye muri serwakira. Waragenda mu isanduku rero cyangwa mu kirago. Nutansubiza ibyo nkubaza neza. Ushobora kubona nkakugera rero ubwo nsobanurire. Ko so wakibona amaguru nakwivye nakwiciye cyangwa nakurogeye. Haguruka cyangwa ikashibukiza. Ushinzwe iki muri uwo mudugudu? Ntabwo ni mutwara sibo. Uyu mwana washinzwe iki? Ntabwo ndi umwana se ntabyo ubona. Umwe muri mwe rero agiye ku gisheni. Azira iki? Ufite uburenganzira bwo gutunga imbunda muri. Ntabwo bufite. Urayibonye se? Wambwiye ngo iki? Ko nakubwiye. Turayifite rero. Mwa mugabo. Direct. Wimbunda. Mwanya w'imbunda se ni saso nzukora ise. Ndavuga imbunda peti yangu ndayishaka. Ntabwo Ariko bufite. sundi papa wayitanze abantu n'umugabo atarisanye. Cyagiye urasa umuntu. Si iki kintu wakoresheje. Ni iki rwose cyasaga na gutya. Cyawe cyange kunsha umutukura ndamuye ibyo nafite se. What? Jesus is Lord. None se urasaza fande. Oh This my is God. It was at this moment that he knew. Mereza imbunda ufite. Ariko urwara mu mutwe. Jewe nunga imbunda hano muri Afghanistan. Urahungira ese? Ntekereza ko izi sawa ugiye no kuma. Ubwo yagutera utwana. Ubi bwo gutunga imbunda uri umuturage urabuze. Afande, je nta mbunda. Uramwana se wamubyaye? Ni njya mubyaye rwose afande. Hari icyo mufase ku buryo yakubeke. Oya, nubwo nyine nyina namwirukanye ariko nakindupfa rwose. Umva sha ibyo ngibyo by'umwana na nyina n'uburyo wamwirukanyemo reka tubyihore. Erese yo mbunda bitari ibyo. Urafunga imyaka 10,000 hari n'umurambo wawe uzajya ukatirwa buri mwaka. None se fanda yasize mbunda tukazigwaho kugira ngo mukatire imyaka ingana. Cyane kwimuze kunshisha mura. Urazifite se wacha? Are you sure Bose about this? zizana. Urazikura hese ko nazira hano mu nzu wa mupolisi. Umva rata wa mwana, uzi ubi bwo kuba umuturage yatunga imbunda muri quartier. Atabwenda. Ntabwo nzi ariko ndazikeye. Uceka izihese. Ngenekereza ko ashobora kuyikoresha mu bugizi bwa nabi nko kwambura abantu ibyabo kugambanira igihugu Urashize none. bitateguwe.
ukabona umuturage utunze imbunda mu buryo butemewe wamukorera iki? namukubita zikamunukaho zikamusema mu rwego rwo kwirinda icyaha kitaraba. Umva ibyo ni byo ngiye gukorera se. No. Bamwica rwose ngizi nasizanye. Ngizi rwose ngizi ni nebyiri. Ase ubundi wacana umwiriye tabi? Njye nta tabinywa nta n'uwo mu muryango wacu wigize arimo. Izi ni zo mbona papa akora. Aka ngaka buri munsi mbona gatwaye gutya akakara. None se izo mbunda yambwiye ko ariko babyita se. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Jyana uwo muntu ntabwo tumushaka. Sinyubura ko nazibitse ba. Hey, Jesus Christ. Dore makore ko nazibitse. Jina la Yesu. This is the wise. Bashaka aho ngaho. Basha ntawe ufite? Inyi se mfite kiki se? Nigute wagira amabuna ngana gutyo ntawe ufite? Inyi nyine. None se urindwa n'iki? Ni nyiri kumbaza ariko. Ndakuvuga imbunda sha. Umbanyemo umusirikare cyangwa umupolisi? Simwebwe musigaye muzitunga se. Ahubwo mbwira ntawe ufite? Ntayo mfite. Ese ubundi nkubaze. Wishyuye amafaranga y'umutekano? Narayishyuye. This man. Elisa Brodero hano. Muri so yanyishyuza urinde. Uri iki? Urabona ndi iki? Ntacyo mbona uri cyo. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye sindebereye umuntu. Ripa amafaranga y'umutekano. Ako ubundi uri iki mbaza amafaranga y'umutekano? None kimwe cyubona mfite ni iki? Iki se gisobanuye iki? Se ni iki? Umbanyemo umusirikare cyangwa umupolisi wayabye sha. Ubwo kanigende. Umva. Niki se? Nta wagusuhuza hose. Bitora aho ngaho. Imbere sha nigende. What? Jesus is Lord. Are you playing? What type of play is this? This is playing. It was at this moment that he knew. He followed. Knock. Urashize none. That's that. Hey. Nimuzimpereze se. Yanyise kandi izo mutunze inka se cyangwa ihene. Ubwo cyo wakirura. Nimuzime urutonde rw'abazitunze ndarufite. Afande uri kuturenganya byo uri kuvuga ntabyo tuzi. Nawe ntazuzi se. You are a mumu man. Pregnant? Ibyo se. None hari ibindi mureba. Sha njye nayifasheho rimwe. Wewe wayifasheho kangahe? Ni rimwe ariko nahitanye abantu 15. Wewe nitwa Faustin. Ugera ngo wa Mungu Faustin ahu. Wa Mungu ya Kurwanya, wa Mungu Faustin tunga imbunda leta itabizi wabaho. Wewe nitwa Claude. Funke. Ahubwo ngira hano ndagije Imana.
ndagisha Imana Claude waragije shatani wa kigoryo ndashaka izo mbona nimba mudashaka gufunga ubuzima bwanyu bwose cyangwa mbabone mukuzi ntabwo bufite mushobora kuzima tugende tujye gukwera uko dukorera waguke kuvuga nose muribwira ko mugiye nk'abagiye mu rusengero manuro mubwira musirikare mukira vuba ntabwo mwumva muhambirane twamakabuka ngo muhambirane ariko mwebwe muri ibi bintu byo kujya mwirwa muteza umudugararo umutekano muke muri quartier bose ndabuzanye bazi kujya kuzasura kwa kangana cyumweru gitaha tuzajya kuzana urundi bari tubaze mu nda nituriza amakuru nayamenye uwo muntu ndamwiteguye aransanga aho wabwiwe nande se kandi nawe gusa mwicecekeye mwicaye muri ibyo ngiye kumukorera mata ndashaka izo ngo nimba araziduhaye ngwino zifate nimba utazimpaye we n'abapagasi bantu kubashyira muri gereza y'umwihariko handi muzajya muhora amabuye nk'imiswi iki gihugu ntabwo twura amabandi n'abicanye ahubwo se ngusaba kandi wambabariye ukaniza kuri abasore banjye ko ari ahantu nshaka kubatuma urashaka kubatuma urundi rumogi se oya shampasha ni ahantu nshaka kubatuma kidogo n'ubundi nawe bamufite mbasha muze hano Mumuman! Pregnant? umva se sha mu munsi wurize ndetse bose banyoko